روش لباکوری کردستانی چاوایه برئیس یحیی اویر سروکی کوملیا یشیل یلدز آ روبرو بونا مادین هشبر ج آمدش باکوری کردستانی لگل مندم باش برئیس بله برئیس دنگی مدگی جوا گلو دنگته بله روش باش سرچاوا استخوازم یکسر پرسا آمارا جوا بکم یعنی رقم لبردستی و هنه مثلا جیه کی وکا آمده چند کس وان مادیان بکارتینن انا امپاریکی که کومله خو باز بکن بله 2007 دا آمده دا کومله خو مساز کرد جدا هزار هفجان دا جنداتر املا آمده دخابتن او 16 حب باجارتنی دا کومله مهنن املسر ماده نارکوتیک دخابتن املسر عراقیه دخابتن املسر کامپیوتر دخابتن و یک جه املسر جغاری دخابتن لدیاربکر وقتا املت نرن 2015 دا شهرداریا مزنه دیاربکر یک خبات کی چه کری بو به ناویجی خبات کردن وانجی هفرا آمد بو وی چاقی وقتا خبات آخه چه کری بو لدیاربکری 75,000 کسین ما اسرار یعنی کنویر هند کنویری و دخوارن و قاس 15,000 انسان مجی متافتامین امجیر دوین اوا ماده سنتتیک ماده کیمیوی بوان دا عملیاندن یعنی لتوتالی دا وقتا عملی دنرن لدیاربکری 2015 دا قاس 100,000 انسان ما جار کی وی ماده نارکوتیک وی ماده hiçbirin kesinlikle kullanmış kiri car ki ve khwari ta ki nikarin jivan 100,000 insanı khwar bejn evan tamamen bendebun buna evan tamamen hiçbirin buna fakat evan naqashi ki basamak ki avul pe des kirine o jivi şundatırji eva 6 sale la amede da van xavatkaran çe nebiye fakat bir tahminen meda li Türkiye'de stedi sehab insan van tışta peyveduhu yani maddeyin hiçbirin peyveduhu fakat şu Diyarbakır bölge medajı stedi dehab insan emme yani ana öngörüme evo yani kıyasama evo stedi dehab insan emme maddeyin hiçbirin pe deamele van tışta peyveduhu vakta ko emle Diyarbakır edinirin yani الباجارين باكوري كردستاني الباجاري كردا الباجاري كردا ريجا زيدترج باجارين تركيا Diyarbakır'ı daha zedettire. Çıma zedettire çünkü Diyarbakır'ı evya yani insanıma hem bekare yani kar desteği van datını sanayi van bajaran da sanayi tını o malbateme daha zede zari van henin onu karın zari ve beamelin o yekci malume Livan bölgeme da eva 40 sal zedetir bölgeme de hakikaten şerk heye bölgeme de terör heye o bölgeme bölge Bakuri tediraya eviye yani ji Afganistan ji İran ji Irak ji Suriye van madde narkotik nakıl dibe li ser bölgeme li ser Bahra Akdeniz'i o tara Avrupa'yı eva 5-6 salı ji Avrupa'yı disa li bölgeme madde sentetik ji boy bölge Araba yani ji Irak ji Suriye ji Filistin'e ji Afganistan'ı yani güzergaha van çeydi be ji boy bu bölgeme de daha bir zede van tışta mina bölge edina بله که یحیی مثلا اف گنج کویدی گریداینه یعنی بردوام وان مادهان بکارتینن و دزانه کو مثلا زراره و گلکی زیده دخوازه جاره سری ورگره درمانه کی ورگره هجمارا وان کسان زیده گلو اکو سری لوددن وکه کومله Ana em ji dünyayê cîhanê binêrin mesela li cîhanê par xebat ki çêkirine li dünyayê de qasê 200,000 insan vefat kiriye ji bo maddeyê hişbirin yani maddeyê hişbirin xwariye û 200,000 insan
bivan tişta vefat kiriye. Li Türkiye ji vakta em dinerin istatistik ji merdive 2020 da 315 heb insan. Gerçi 2016 da qasî 1000 ki insan vefat kiriye. 2020 da 315 heb kes vefat kirine. Li Diyarbakır'ı par mesela qasî 1000 insan müracaat mekir ve emri tedavi bibin, emri kailin tedavi bibin. Fakat evya ne jiboy sadece jiboy Ahmet jiboy Diyarbakır'ı evan nakaşıyla dünyayı da, Türkiye'de her cihde da nakaşıya vya ziyade dibe. Mesela 2015'dan da İran'da 3000 insan hatiye vefat kırın jiboy madde narkotiki. Yani vakta ko emli dünyayı dinlerin, emli bölge ko dinlerin, emli coğrafya Araba dinlerin. Yani Livan bölgeden birin daha ziyade ben nakaşı daha ziyade çeydi be. Fakat Türkiye'de dahi hatta ana nakaşkhane me pırtın ne bun ana la Ahmet edici nakaşkhane çey bune evi kuje hacde sali küçüktür jerdivin çematem o hacdeta mezinti jerdivin Ahmet'ten nakaşkhane ketiye faaliyeti 2020 da qasî 1000 insan müracaat kir ve emin jiboy nakaşat jiboy tedaviye emin müracaata wan heye. Fakat İsal em daha pır zede bekledikin çünkü ji pandemiye hem de dünyada hem de Türkiye'de hem de Diyarbakır'da la Ahmet'da daha zede vantışta hat ve xwarin û hat kullanmış kirin. Bele, te got derdora 2000 kesî li wan nexweşxaneyan serî lêdane ji bo ku çareser bibin, derman wergirin. Metodên dermankirinê çi ne li cem we meselen dermanên tibbî werdigirin yan piştgiriya derûnî meselen psîkologan hûn didine xebitandin bi çi rengî ev kesên ku maddeyên hişver bi kar tînin têne dermankirin? Ana ji bo maddeyên hişbirin çend nikê wî heye yek nik evayê em divên bira dest pê nekin. Vakta ku dest nepekin de em desteme daha dibe kuvvet, desteme daha kuvvetli dibe. Ji bo wî em civatan da em kîjme davet bike em terin bawan em ji zarî xwar divin em divin bi van tiştan neemelin, evan tişta zerarlînin, evan tiştan nexweşînin û heta dikarin malbat û zarî me bira xwe muhafize bikin. Ningekî evaye, ningekî tutuya dedi em divin ji bo önleyici çalışmayı ve yani به عسكر و به جندرمه و به پلیس ام دوین بران نیلن کس وان تشتا باجو و نفروشه لدنیای لترکیه لدیاربکر جی yani به نارکوتی ام دوین برا مانع ببن فرودانا وی چینه به ایسیا مدیکال تداوی ام جردوین جبوی مدیکال تداوی نقاشخانان da ancak em dikarin tedaviye wan çê bikin. Piştevî gerek ev insanı ku xwe muhafize bike û her nexweşxane ya subokson ya jî jêr divên palet çîp ji bin deriyê da ameliyat çê dikin, operasyon çê dikin davên li wê qasî sê meh canê wî naxwaze van maddeyên narkotik canê we naxwaze jêr divên palet çîp ana li Diyarbakırê da hem li fakültê da hem li Amatemê da em vî tedavî hane dikin. Yani çîpeke tek Yahya ez dixwazim em zêdetir zelal bikin. Ev tedawiya tu dibêjî çîpeke hûn dixine bin cermê wî kesî êdî ji wan maddeyan qut dibe ne wisa? Yan jî naxwaze êdî. Qasê sê meh naxwaze. Yani müddeta wî sê meh he. Sê meh canê wî naxwaze îşteha wî pê naçe. Fakat sê şunda şayet me bi psikologa, bi psikiyatriya me destek ne dase dîsa başlaya dike. Yani dîsa mesela sıkıntıya wî hebe, terdê wî hebe, ara wî malbata wî xirab be. Wexta ku me jêr çizim ki ne anî ew dîsa dest pê dike. Ji bo wî em divin ew çîpê em taxmiş dikin binê çermê wî da sê meh xelas bû. Hindirê vî sê mehê da bi psikolojiya, bi psikologa, bi aile sosyalê em divên gerek bên girtin van zariyê mesela bira sanat bizanibin, bira resim bizanibin, bira müzikê bizanibin, bira sporê bizanibin, bira ji xwe emelê dinê bibînin ki
meşguliyet devam bırak şey bebe. Vakta ku me meşguliyet ne di jiwan ra, vakta ku meşguliyet şey ne be. Yani em gerçi kailinin fakat pişti semehat ista despeye dikin. Ana le dünyayı da evan medikal tedavi jisedi penci ancak başarıya mehi yani karime xebata me bi kar çeydi be. Nodu peş disa maalesef despeye dikin. بلکه یحیی هنک عائله مالباتین کرد هنه مثلا ام دبینن جبو زاروک خود دوری وان مادهیان بگرن درمان بکن لگوری خو هنک ریاد بینن بیگومان وان دشینن درکه دوری دست دشینن گندکی دشینن دورکه کو بازار لی تونه به نکاره به وان مادهیان به دست بخه و صادزانن کوه او زاروک جاره سر ببه تداوی ببه تشتکی راست تو انجام تو نتیجه جوی متودی تی ورگرتن Yani ana enviya bibêjin dedi dünya bu ye global, bu ye küçük, o bi telefona, bi kompütüre ketiye ceba me. Yani ev insanı ku vakta ku bixwaz be madde narkotik dest ev bike bigre li gunda jî dahi dikare ji xwe bajo dikare pê beamile. Fakat em jiviyat vêjin ji malbat ra em divên hatta hûn dikarin biraz zarî ve bevan tişta biraz zarara wî pê bihesibin. Yani mesela madde narkotik li ser bedena wî çi sıkıntı derdikeve, derdorê wî çi sıkıntıya wî derdikeve, bira bivana biheşbi. O tabi piştê wî da gerek ji xwe meşguliyet ki bibîne. Ana insanê ku meşguliyeta wî tune be, insanê ku karê wî tune be, insanê ku li dünyayê da dedi sıkıntıya me giştika çê dibe. Wexta sıkıntıya wî çê bûse ji yekî ra derdê xwe nebêje, o derdê xwe şifa wî nebînise bivan maddeyên narkotik muhakkat dibîne. Yani muhakkat dest pê dike. Yani iş ba malbat hakikaten parîkê zor e. Gerek malbat bi zarê xwe bipeyvin, gelek bipeyvin, gelek derdê wan guhdarî bikin, gelek ji wan ra rê nîşanê wan bidin. Wexta ku rê nîşan nedin, wexta ku guhdariya wan nekin, wexta ku derdê wan ji derdê wan ra çözüm ki neynin ille yani ew zariyê me van tişta dibînin ji xwe. gelekî spasbirêz Yehya Wer serokê Komeleya Yeşîl Yıldız ya rûbrûbûna madeyên hişber ji Amedê mêvanê me bû zor spas.